бастылар коллегалар бит, күндө агачылар бит. Эгини бу кабарыгытын бу хүббәттистәккә булып бүтән Россиядагы библиотекалар күннәреннән ититик истинлеге агаддалибин. Бу браханьяк бихега чолан бары агар билиге көрүгә тардыгар жонго ден Россияга бастакы библиотека терилибит күнүнән Борис Николаевич Ельцин Россия президенты анабыта. Олоқтауыты бүкін ананар бүчісті библиотекар күні болбатақ библиотека күні. Онда библиотека хыджар, ағар, білігі көрдігі, көйлігі тақдығар, бәрі ағачылар бұд, опсай бүкі бәрі бірахынек бүк болар. Библиотека хыджан, библиотека мүтінен туғаннан үліхет бол бұд өренәтші дағыны улахан, қая дағының доғыныстақ үліхет суық. Onun bugün bu kadar bit opsay brahnik bit. Ondan etiyaga bağırırlar aspa sıltan adımıtten bu 2 yılın pandemiya gelen bihige kuyar ergitnen sürünen ülelerin olur bit. Bu kemne min mahtamakpın bağırabın eheka ağaççılar bitigar, kollegalar var. Biblioteka soltata ösürden bihige Rusya'ga samay ağar region bul bu kabarı barbit улахан кайыта сетихите болар. Биһиги өрүй усалданнар кен туктааттыбыт бахалай скульниппытын Николай Николаевич коймаппытын. Биһиги улуспут кая даганы кемнерге, кая даганы тоғын сылларга даганы билиңне де кемге республикага бир бастын библиотеканы өйүр жахалталагынан билдер. Ол курдук биһи подписка битигер, киниге битигер өрүү сөптәх үбләһен көрүлдер. Онон туран боллагына өрүү мен директор болан туранмын өрүү кен тутта республика кая багаракта хымыгар. Этебен биһиги усалданнар библиотекага убастабыллах, онда карстабыллах сыһыннахпын. Ол тоһутлан оттан биһиги бүгүнгү үлелән камсан олорор үлебит. Эхега жоммутугар улуктоктор бутугар күз көмө өйбүл билини көрүнү таркатар бүк болар. Оннан биһиги бу кыржагас библиотека бутугар быйыл рахата бүтехеген библиотека күннү бүк болу эхилге жолга биһиги хаңа күлнү бахалай бисатынан тас дворецка киремет агачылар бутун онно өрө көтөкөрсөк бут. Ол кынан баран биһиги кыржагас библиотека бутугар хүрдәк биһигини өйөн сылаһыгар класстык хымнастык тутан келбитигер улханлык мактанабыт. Дилебине даганы орукку кемнерге орыйон хевеске кемнерге орыйон бастакы нөмердәк жети боларар. Онон туран боллагына өссө даганы бука бары дорубай болу кайын билиләк көрүләк саханы саха детер усалдан детер ыччаттар бытын итен тахарак бытын дем багарабын. Бүтүн Россиядагы библиотека күнүнөн үлелән аспыт ага табарыстар бытын күн бүгүн ая тута үлели сылжар библиотекалары устагы кинеме библиотека телеген рабкомун атыттан этитик истинлик агаттелибин. Библиотекар идете сүрдәк бай кең историялах. Кене бүгүнгү күнгө кинегени эре орсачы итинде сыганнар терәйнәре терәячы болбата. Кене элгете сүрдәгын кеңән тура. Бүгүнгү күнгө библиотекар бу дизайнер, бу редактор, бу бәйте социальный үлеле, бу тутачы дейт болбата. Кене бүгүнгү күнгө биги үлелибит сүрдәк интерегеней, сүрдәк эппетнестер, ен этияппын багарабын, онан оттон бу үлели хамны сүрдәк. Онлар библиотека битетин багаран, биги кепкебитин каматын багаран, эдер жоңу багаран эте доробияны, кен билини, көлүнү, оокко окан тардыстыйлак, күстәк саналак болар гытыгар, онна бары жолу сактама.